Қазақ елі улакчылардын атынан кыргыз элинен кечирим сурады. Видеого лайк басып, бул видео роликти кененирээк жайылтып коюңуздар. Кыргыз казак бир тууган деп көпчүлүгүбүз таң алып келебиз. Биздин ынтымагыбыз эч качан үзүлбөсүн. Кечирим сураган комментарийлерге токтолуп кетсек, 10 номурда ойногон улакчынын атынан кечирим сурашууда. Ассаламу алейкум, курметтүү кыргыз бауырларым, казак элинин атынан кечирим сураймын. Биздин Шабан досумуз жасаганы дурус болмапты. Комментарийде казактар эркек эмес, намуссуз деп жатсыздар. Олай көпке топурак жакпайык. Жаман ел болмайды, жаман адам болады демекши. Сол 10 номерли Шабан дос үчүн тагы да кечирим сураймын. Кыргыз бауырлар, кечириңдер. Биз муңдайды өзбектерден бокста үнөмү көрүп жүрмүз. Бул казакка жараспайды. Өзбектер мез болуп жүрө берсин. Мен өзүм буган кубана алмаймын. Урганы дурус болмапты, жолун бөгөгени энди мартык жасап, жигитчилик кылып жасыра салса да болар эди. Биздин да бир көк паршамыз реанимацияга түскенде үндөгөн жокпуз гой. Сону умутуп кеттим. Иштен билип коя салса да болады гой, деп жазылат комментарийлерде. Kırgızlarga paletman da Kırgızlarga palet. Kırgızlar bile ot üstüden bari yumalak taşıyat Qozon ichiga. Ularga jampan kerak emasmi nima balo? O'zbeksan sen ham bilat. Qo'yaga yegansen. Chiqmini ot ustiga tulporingni meni bilat. Kishilar bilat. O'zbekda tulporlari dunyodan afzal deyapti, tillodan afzal. Assalomu alaykum, otbeklar, qalaysizlar? Ne bo'ldi men mына ko'p bir? Tag'da da toz emas jengiz bo'ldimi, ne bo'ldi? Erta qirg'izlar tag'da kulетін bo'ldi. Қазақтар 2017-те сабақ етіп жол қолымыздан тапты деп. Әйтеуір біздің қазақ таз ойнамайтын болды ғой. Ағалейкум ассалам, ұят болды братан. Кешіріп қойғыла қазақ елін. Айттым ғой, сосын көргім келбейді дедім, білдім ғой, сонда хуйня боларын. Ағалейкум ассалам. Қойдан ұят болды, я? Ұят болды мына бойын. Ақыл бетке баршы ұят қонып, ертең жаңағына братан айтып отқандай, бетке біраз басайын деп тұрғым бәрі. Қазақ ойын болмады, көріп тұрып. Нұреке, ассаламу алейкум, қалдарыңыз қалай амансың?